Guatesmanta tinkunakunchik munasqa khuyamasi, ñawirinapaq devoción matutinanchikta, maychus parlawanchik apóstol Pablo kawsayninmanta, imaynata kawsayninpi noqanchispis kallpachakuy atinchik. Kunan dia uhtapuywan qallariymunani, maychus nisankay, imaynata noqanchik tarisunman creitari, imaynata noqanchik kallpachasunman chay creesqanchikta, chayta kutichikunapaq invitaygi, usqayta mask'anaygipaq kay libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 pi, may nin kay hinata. Ahinaqa uyarisqan nehta runa chayan creehamun. Uyarisqantataq Cristo simi nisqanta hamun. Ari munasqa khuyamasi, noqanchik creeyta tarisunman uyarispa. Chayrayku kay pastor Adolfo Suárez yachachiwanchik imaynata noqanchik kallpachasunman chay creesqanchikta. Primero niwanchik estudianata Diospaq qillqasqanta. Sapadia ñawirispa Diospaq qillqasqanta noqanchik sumaqta entiendesun imatachus niwanchik Diosninchik tata. Chantapis yuyaychana tiyan imatani munawan Diosninchik kay yachaywan. Chayta yachaspaqa noqanchik parlanachik tiyan runa masinchikman wawqinchikman. Hinataq munasqa khuyamasi, chaymantaqa siminchikmanta lluqsimunqa allin misk'i parlayninchik. Chantapis yuyayninchikqa pichakunqaña, sumaqta pensarikuspa parlasun, nitaq mana allinta ruwaspa runa masinchikta. Chayta noqanchik sumaqta anotayguna kunandia, qillqarina yuyarinapaq chay kikinta ruwanapaq. Ahinamanta noqanchik wiñay atisun kawsay ninchikpi. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia.